Wa kwao. Yes. Kamenake. You see. Hii document ni kwa na the Vasha maneno. Kulikuwa sherehe kubwa. Ya safari ile kule Naivasha. Yes. Na ilinoga sana. Na picture this time round actually the effort that was put towards really paid off. Nobody can to express it at the naipunene. I think somebody had and gave it the proper hype. So it was a Vasha like no other Vasha. Yes. Like kashika vilivyo. Ona ginya nduru ginya sikiura para kidogo amwe marahitũkwo nĩ yogutu ewe hora kurumania na ndanagoithia tambura. No, it's a close shave. That's a close shave. You see, there is a distance you're supposed to watch rallies from. Yes. And throw near to example to the cook. Yes. Leo we in a Kogi. There are two musketeers. Near the Rema Korago. Modo, his dark past very well. Yes. And Naoka trust yet to those yoli. It's always a two-way. So the Jema or the Makuri. Now we mark one. We are already at we are at par. Yes. You keep mine, I keep yours. We have collateral. We in a Kogi, those kinds of musketeer. Yes. Maraki with Mary Hore. Kunguru Magidio no Vasha. Makinyokia Mary. The Mary Kuburuka Kamuda. Korea Mwea. Na Akimatigeria Vega. On kama heireido. Mother nduriro hari kigina kiria kinene ri matiagire mundu mau matatu they had led icio ni mbeca horeru that was led. Yes. Atondo matie muno horo wa Vasha maneno ziri marakihuthira andu aya metagwo the people around riu kwena event te gukona matua guide maingi muno. Yes. Amwe permanent na temporary. Yes. Marero riu ko uri gwa guikara ri ni megubangwo ni mundu ukoragwo kundu ni mundu ukoragwo ku. You see andu ni marakombrithia ginya nyumba ciao cia guikara. It was business. Yoro kagira andu kidogo. Auga thiko icio igiri ithatu ri. Ungimarehia ngo 10 ri. Ni mbia njega. Ni watigirwo okay. Ni watigirwo indo. Ndio wiri na Kogi ri. Maretuma mundu ndungata. Warauga bati guthia Naivasha uguo. Yes. Na kuria maroneirwo nyumba ri ni standalone bungalow ya mundu raugite tondu we ene yona ndakoro ku muno ri. No amakomborithie. Yes. Marakioya nyumba. Marehe ngo 8 muthenya umwe. Marauga na meko athiko ici 5. Ile tipo temba ni mbaoni. Yes. Ni njega. Ma ku ni gukena. La safari rari mena ndunga taici. Cia rugongo ni outsourced. Ona mego semania mego thima kimoyaga. Yes. Na machoke metie ngari riu ya gukombora. Yes. Kou ni gwendaga riu muthie mwimbi bebete wega fiu ni undu wa kumagara ngahia rethea. Yes. Mero irolegi ya bereri Timagicokera riu kuria marakomboreirwo. Na maraheo nginya namba ya kundu mangituma na irio kinyuo kiria giothe kindu mangibatara mundu wa nduthi raida riu mararehagirwo o hau makirio kamwaki hau rwimbo chika bora ni enjoy kiri maisha mafupi ni simple mareturira no misiga. Yes. Na matienda ya goro na magi ya bia era mo granti oni uri gikombe oka na rohero waguo. Yes. Gwetia nyama guka rusinde roro ngiri hau niho kuliskana kidogo. Yes. Ni mara hukite riu hau jeru ni marairwo breakfast ni hau maikara na kutukuru kuna ruthingo rwa mahiga ruthirengi uguo live fence. Yes. Maraigwa mageithio aya Moro waroru Wilson yaramba kamazoretu ariu heretwo ngigwa wetwo handu. Yes. Umenye mugwitire. Yes. Ni mundu kuwe kuma mucie in and out. Moro waroru oy no cio amenya aya kare nywe mweko
makirora ri he mutumia umire rugongo rwakwa ogituika ahika na guku guo gwetagwo Davivi kumbe haria makire mucii wao ri makanitie na rugiri ruu rwa thigi yes aya ai Wa Fiji Virginia heya ene mwane nehire Yenda atigete mwahikani oro uguo kamwatwekire athuri samukuru ai okoragirwo guku na ndiraigua kwero mucio ucio ni urakomborithio ndu aramaririe tumauti ndaigua kwero ni kurakomborithio ni undu wa safari rari ithe ni inyue uria ni wajenga ti wajenga no ni andu turuta biacara nao mendagia mabati o mwayo uka kugita so na ni uria twina Kogi wa kawa mari thaithe tukoi Kogi rĩu wakinya guhoro waritwa Kogi Cogs ai kale wa Virginia spread the risk kona waro kete safari ni wa Virginia asa ni nduire guku atiriri ucio nake ni anyihia guo onake no mwendia wa mabati ni Kogi ndaumana na TV mabati mariku Wesia tondu Kogi titaranyita horo uyu ri wesia ucio nake endagia thimiti asa mukura turokio ro uguo ani andu ko mabiacara oro uguo maraga handu mangika atia mangihigirira ne tondu mugiturerete wega ri Auga tumahe mwegitio kidogo to gogo turoire nyingi ne kwaria na ni andu tuwe matigikirara ki matingirara heho indi ni uraragia rugana muno horo ucio ni nyitire even worse auto ikia tuno turahindite sasa shosh wewe tena mnachoma fala nyinyi kwendeni huko shosh ni maraonekana ciana cia kuma na thukuru ni mareketie university mchichana wewe ni miaka gapi mengo 22 na amekwambia ni wa miaka gapi age is just a number ni vizuri ujue amekuacha na kila mmoja hao amekaa tu siku moja wamewawacha na kila mtu 24 Ajina wa Virginia au de maitagia no riu ani wathi muno ningi wa Fiji asa no leke ndimwitire muthuri wa muci uyu akimugeithia acha choma riu wa Fiji ni anenehia maundu riu ni ndio kiwa ni wagure ngarigwo kaya kinyihire ngarigo uyu no twari kuraciria marumaneti andu matwika aciari ni makirituhagira thuri yao Mwonie mutingioka na aciari na ni mwahura ndumburu wega to ndaumite gucemio tuku mwakitie mwaki hauja wa Fiji maundu ma matikaume haha wa Fiji ona nie ndiuma no horo ucio twene inywe mwe no horo uyu Cogs Wani nani Wili nani Nyama seni sasa ni kama anti Kiangalia ufuata laini yetu ni kama anti na nasikiaga na kuaga na kauojwa kakuwacha wacho kusema kitu ameona
Sasa saa hii sijui ama hii maneno imefika Luongo. Fanyeni ifinyie deli kwanza. Jifanyeni mnaenda tumakute town. Bate ya haraka doguo. Agiri. Ay. Ai mane mauzo mari ko. Ara horo wa guikara goko mecia-ini timwe. Ari kama hotel yore he goro. Etua kumari Wa Virginia. Matikuaga horo. Atwathi kidogo ni turacoka. Na mwari wa ithe witũ ũcio mũke mwĩra ringe nguo. Mwĩra aikare ta mwana wa mũirĩtu. Nĩ nyanya na hotel.